Ya rupanya ada arak-arakan kerbau masuk. Jadi kita atur dari luar halaman tongkonan dan Oke, selamat siang guys. Oke Om. Sudah makan kah? Sudah. Oke, Sudah baik. makan. Mantap. Oke, baik. Iya. Pala ko nasa ngiyo loh. Oh. Oke. Nanti bawangnya yang kilo. Pak Joy dulu, Pak Joy. Iya. Bawangnya sa ngiyo. Weh. Nasi aja. Itu yang ada di Pugau dan Nia Paningon. Ya siapa di Pugau itu ada dalam nama pondok nenek itu Dolota. Nah tapi kasar itu kalau siap itu ada asian. Berregister. Dia mari tu jumai. Oh. Sila kamu. Apa kalau dulu tama? Pajonya, pertama aja teman jami. Hindi pemirsa. Ya pasituri bagian dalam itu berhubungan namanya bunga. Pamila ka tuang. Wis turu-turu rin na melo. Ya. Oke, baik. Mataku le.
na. Ya, pero yung may gwan niya patalunasan ni Jomay. Dapat may sangkin ni Dolo po wali. Dapat may sangkin ni Dolo. Magkapit ako sa bahay, may mga sangkin. Patari, patari. Mali ya, mali. Balik balik, mau kemana ya? Ah. Oke, mantap jamannya. Patari lah aku, patari, patari. Terus ke sana. Wow, nalagay pala na solana. Yo, mentira mo kung tutulog sa anak tama dite. Kumaya dite ulan te. Pero wala na pumawala sa mga yuli lang te. Pasusi mo to tuada, kumaya tuada si kambi halu. Na iya te injo. Hidupul lang aluk kasaralian. Jadi itu ada lagi pugau. Lagi pugau siguro aluk kasaralian. Yan na din tayo panarampo ko di sana mo dirumpis sola de tinunglan ko. Yo. Jadi la mentira mo kumunak kamake sola apa atundokan. Ano yan ipaturang lang te kasal din man itasala. Binigin na pabawa man ang ito. Jadi Sisi dulu. Kita foto dulu. Dede, foto dulu sih. Na ada si kami. Jadi Hindu tirutulan kesaranian. Jadi ya tu ada dolo dipatay ulang na tutamate. Payate naipatay ulang na ulen duit tapos sambayan. Dari dah aku majelis gereja di atu na pasambayan. Kira aku ada tiru pa, ada pungil lama tiru. Oke. Tani aku kemarin itu pungil lama tiru. Oke bang itu. Baik todi. Maaf, lepas sila ka? Yo. Pati mo yung menuju di Gambara. Oke, baik. Iyo. Sebagaimana katabi ako kita sunanasan kumuha ta si para papabariti ta si tatang umisan Angkang kasi itu ta Sorbon. hindi ada na suruhan patundukan lago kita Babat sunanasan tiramik ya? Bisa. na do la tapugaw te kesimpulan ng buang itwa pagkatabi na lago mintu kita sunanasan ta pantang marimi mo ta penulan ite katiwanta ng tumampan ta masambayan tang turikan ramputukku normatif bimi o buang belang na inang ton nebang tontong magkitiro maleso ti parang long ya mo to naman kamu kiboga usang tengkante ada apa tundukan tu nang kamu ki bugaw ya mo to walang tamu na to te puang lamin tamu kan teteng kamapempur ya mo to marung puntero into na to puang magin dadi merampa dalam setur dalam paparean na mitira si mitaro tuangan ito te mo puang kadima kung walang nasang mo tarapak manusin hindi di seluruh matulog mga ati minupuan kailan nga si kamar kanin hindi patuan masya di manipo ang ulogi ang naman na sa lempo hindi mo tulo nulang tulo timiyiwanan niya di man na batung dirikin dombo pala kung matuan di mamase lang surga ron kemelakan sa tahilo na sa niya tiyo nama adin tontong musray tangan na temimintu tumarapo ana tontong sa ngulong si sila patundokan nama adin ang karan marampa hindi sara
landar saya ng tendunan na. Kaya matuan may mamasa ng surga na masiyang kinakalo ipinawan ni Opuang. Lagi po kau tujuan ng mga tamutero. Kisorongan matiolo malabi ni Opuang na kamula tontong umpasak ka rin. Na maagin kiyang karan tumintu sara. Situ lalang papurayan. Yang mo ito panganon ni Opuang. Tuntang terlemang di parampang matiolo malabi. Untuk itu sangat berhenti Yesus. Amin. Amin. Oke. Lagi mira kasule. Yo, pada sakit nih. Ya, kudo de pamaleso la kumita pa atondo kan. Dalan na mirani malam ito pasambayanan ni na ako mo ha. Dia te patual lante terong na nasa mo na yuli. Malay maning kande yun de tumati na salembe ulang na ba ito na salembe riu na tasala ajon mo riyan tasolana sangto. Jadi direken na kubawa man yuli to kyan. Nasi daruna kumbaga nina aku bayar tamak lama orang puntero ta siram tunlan inan na ne ari ni satu la anak damate na patondokan tadi male ko kita mainan na ne ari ni dete tu patondokan sisola anak damate dalam namun na pusaka at pugao si daruna laun tadi na buat kami kamu siapa saya orang tahu dan kami mengulangi dari hari satu kita akan coba sama matumay. Aku belada waktu di sana. Tapi kok ada lelaki. Apa pa to? Tasilim kita na pando. Tasilim kita. Dulu kira kemana sila ka dulu? Ikaw musuli. Limang sule. Tadi pepala kara katubos ko. Para na lawan. Lawan semua. Lawan semua, yang mana-mana saja. Oke, baik. Apa ya, Om? Pagka dari kan, Om? Tusangan na. Sorry. Ada rapat keluarga dulu guys. Sebelum kita Sebelum kita pulang kita jalan-jalan dulu. Ay, di mo ko na kulihan dun ni Ruto. Tira na selesai sampai na po ibu. Susuknya na rapat pipito te sekolah di KTM na len. Makanya saya di mana Enat. Mangka Mindo. Mangka makan. Ya, budaya Columbus yo.
Kita rin ka Columbus ke hindi te sadan. Iya. Iyo. Susi bang siya. Iyo. Oh, pasiulay lako, mo. Buat siapa itu deh? Buat saya kah? Apa itu dimakan? Buah naga. Buah naga? Iya. Ada kapusinga? Enggak. Tidak ada. Oh, enak itu. Ih, ya aku. Bisa kah diminta sedikit? Bisa? Bisa. Habis mie. Habis. Habis. Ah. Iya toh dah. Mangkawasya. Dan indanasan kamu. Maaf ya kami persiguro gontongan itu piring. Sa tempe malasu. Hai. Tempe malasu. Tempe malasu. Tempe malasu. Indo Indo di kota Asyir kagelas tes na. Oke bye. Wajar siya wala.